muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cyo mu rwego rwo hejuru, dore ko n'umuryango w'abibumbye wamaze gutangaza ko ari icyorezo cyugarije isi, pandemic. Hari kugenda hibazwa ibibazo byinshi cyane birebana n'icyo cyorezo cya novel coronavirus, cyangwa izina rya COVID-19. Ubundi ntibikunze kubaho ko icyorezo icyo ari cyo cyose gihabwa inyito ya pandemic, kereka iyo cyamaze kugaragara ko cyugarije imigabane yose y'isi. Ari nabyo byabaye kuri COVID-19 kuri ubu imaze kugera mu bihugu hafi ya byose by'isi n'u Rwanda rurimo. Iyi ni Pamakyo TV. Ndagushimira cyane wowe ukomeza kudukurikira. Niba uri mushya uhawe ikaze, ushobora no gukora subscribe. Reka uyu munsi usobanukirwe byinshi ku bantu bari gukwirakwiza indwara n'uburyo babikoramo. Nyamara nubwo iki cyorezo cyakwirakwiye ku isi hose mu gihe gito, n'abantu bake usanga basobanukiwe neza impamvu nyamukuru ituma icyorezo gishobora gukwirakwira ahanini mu gihe gito. Kuri iyi nshuro tugiye kubagezaho byinshi ku bantu bakwirakwiza indwara iri mu mubiri wabo akenshi batabizi, kandi iyo ndwara bo ntigira icyo ibatwara cyangwa se yanabakoraho bigatwara igihe kinini kurusha igisanzwe. Bitwa ba silent carriers. Nk'uko byasohotse mu makuru y'ibanga ya leta z'Ubushinwa yabashije kubonwa n'ikinyamakuru South China Morning Post, yavugaga ko muri iki gihugu yatangiriyemo cyangwa se cyatangiriyemo iki cyorezo habarizwa umubare munini cyane w'abantu banduza abandi, nyamara bo bakaba nta kimenyetso bafite cy'icyo cyorezo. Berekana ko kubonana nyuma y'iminsi 14 cyangwa se 21 aribwo icyo cyorezo kibona. Aya makuru ndetse akomeza yemeza ko umubare w'abo bantu byagaragaye ko ari munini cyane kurusha uwakekwaga. Aya makuru kandi akomeza yemeza ko mu mpera za Gashyantare 2020 mu Bushinwa hapimwa abantu basaga ibihumbi 43, bose bakabasangamo coronavirus, nyamara nta kimenyetso na kimwe bigeze berekana mbere y'uko bapimwa. Igiteye inkeke kurusha ibindi ni uko umubare wabo utigeze ubarirwa mu mubare rusange w'abanduye virusi mu Bushinwa, dore ko kugeza ubu abatangajwe basaga ibihumbi 80 kugeza ubu. Nyuma y'uko aya makuru agiye ahagaragara, byatumye abantu benshi bagira ubwoba ndetse batangira gushidikanya ku buryo bunyuranye ibihugu biri kwifashisha birwanya indwara. Kuri ubu itsinda ry'abashakashatsi mu by'ubuzima rihanganye bikomeye n'umuryango w'abibumbye nyuma y'aho ishami ry'ubuzima muri uwo muryango WHO OMS risohoye itangazo rivuga ko abantu bakwirakwiza COVID-19 batagaragaje ibimenyetso ari bake cyane ku isi, ndetse ko nta ruhare runini bafite mu gukwirakwira cyangwa se mu ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Iryo tangazo ryavugaga ko abantu bakwirakwiza icyo cyorezo batagaragaje ibimenyetso mu gihugu cy'Ubushinwa babarirwaga hagati y'1 na 3%, ariko iyo mibare ikaba yaraje kubeshyuzwa n'amakuru yagiye hanze aturutse muri leta. Imwe mu mpamvu zituma ibi bitera benshi ubwoba ni uko usanga mu bihugu byinshi birimo n'iby'Uburayi na Amerika bahitamo gupima umuntu wagaragaje ibimenyetso, bivuze ko uramutse uri silent carrier biba byo bigoranye ko bagupimamo iyi ndwara kandi ukomeza kwanduza abandi mu buryo bwihuse kandi buhishe. Nk'uko muri Amerika n'Uburayi ku kibuga cy'indege bapima umuntu ugaragaza ibimenyetso gusa, ni mu gihe muri Hong Kong ho bapima umuntu wese winjiye ku kibuga batitaye ufite ibimenyetso cyangwa utabifite. Ibihugu byinshi kandi usanga binapima umuriro w'umuntu ufite umubiri waba ari muke bakamureka akagenda, nyamara aba bantu batagaragaza ikimenyetso na kimwe bo baba bari kwanduza abandi mu buryo bwihuse. Umuyobozi w'ikigo cy'ubuzima muri Korea y'Epfo Bwana Jong Eun-kyung ku wa 16 Werurwe yemereye itangazamakuru mu gihugu cyabo bamaze kubona abantu benshi bakwirakwiza indwara kandi nta kimenyetso bari ku kigero cyo hejuru, ariko akemeza ko impamvu bafashije kubabona bapimye buri muntu bakeka ko yahuye n'uwanduye batitaye kuba afite ibimenyetso cyangwa atabifite.
Ikindi giteye ubwoba kuri ubu nuko abantu n'amakuru yatangajwe na leta y'Ubuyapani ko ubwo bari bamaze gupima abantu bose bari mu bwato bwa Diamond Princess basanze abantu bagera kuri 334 bose ari silent carriers ku bantu 712 basanzwemo icyo cyorezo muri ubwo bwato. Ese ubundi ni ukubera icyo abantu bashobora kutagaragaza ibimenyetso? Ubusanzwe abantu bose imibiri yabo ntago yakira indwara kimwe. Akenshi rero usanga biterwa n'ubudahangarwa umubiri w'umuntu ufite. Ni nako bigenda kuri bene abo bantu bitwa silent carriers kuko imibiri yabo usanga ifite ubudahangarwa bukomeye bwo guhangana n'indwara cyane cyane z'ibyorezo. Ibyo rero bituma ushobora kubona icyorezo cyangwa se kubana n'icyorezo kinakomeye igihe kinini kandi ntacyo kiramutwara. Nyamara muri icyo gihe we abashobora kwanduza abandi ndetse bo bagahita berekana ibimenyetso mu minsi mike. Biravugwa rero ko mu Bushinwa abantu bangana na 1/3 cy'abanduye COVID-19 bose ngo bashobora kuba ari ba asymptomatic infection cyangwa se silent carriers. Ndagushimiye cyane ukomeje kureba ino video ndetse ko bisoje. Ni iby'ingenzi gukomeza gukurikirana byinshi kuri COVID-19. Mwongera kwishishikariza kwirinda iki cyorezo cyugarije isi tuguma mu rugo. Amaso yawe kuri Pamakeo TV kugira ngo ukomeze umenye aho isigeze ndetse n'iki cyorezo aho kigeze. Ndagushimiye cyane.